Ngilo ngiphinda le ndaba le until ngifika la ku Chris Network senza ama video ukuthi umuntu makashonile in a way that you don't understand. Do not rush. Nimthathe nimukise emotional. Don't rush. Umukisa kanjalo ama demon ala. Banibhekile ukuthi niyavuma ukuthi ushonile na. Kufuneka i stubborn faith. Umuntu bathi nangu ushonile bathi yini inkingi? Bathi uwile nje akunamuntu azoba nje. Aloku aphila kahle. Bathi bekasukume esofeni wabelela umoya waphuma ama demons bamdubulile ngalezi zinto ama so nina bizana umoya walomuntu nithi umoya waka Kristu mawusuke emkhathini ubuyele kuyi igama lika Jesu ngiyakhuluma mina sibanibani umoya uzosuka lapha if lo athandazayo uphila ngobungcwele umoya wasemkhathini otshontsha umoya wakhe uzothi ubani athandazayo uKristu uKristu nomlilo buyisana umoya wakhe hey siyatsha ndino umoya uzobuyela kuwe so umuntu makashonile ningajahi namukisa umzimba wakhe emotional no thandaza the whole night uJesu uzambuyisa lo muntu lo if akafanga bebamthebula so abantu bajaha ngoba le esibukeni zone 7 esibukeni ezone 7 kunala kune passage ama passage elokisi passage igarage yakankuta then passage le passage ama passage amaningi itrades nikhothi ipassage ya straight so bebakwazi omunye ubhuti ngemese ufile lapho so abantu baloku bayeza bazobheka kwandlula omunye ubhuti ngizwile mina bathi kwandlula omunye ubhuti lo umzalwane bathi ubhuti lo yini umzalwane uyandlula so makandlula ubona ukuthi kugcwele nangumuntu ushonile bathi naye wafika wabheka waphola umuntu ushonile sebamvale ngephepha newspaper bayamvala ukuthi singaboni ubuso bakhe bathi ubhuti lo wafika wambheka wasuse iphepha ukuthi abone ukuthi ubani ngoba maybe umuntu omayaziya ngithi so bathi ususe i-newspaper wambheka bathi makaqeda athi vuka ngegama lika Jesu wavuka umoya wabuyela kuye why kunabantu wena ubona bamgwaza ngomese lapha kanti abathakathi bayibophile ukuthi uzogwaza kufanele ukuthi afe lo so uzofa spiritual ukuthi thina sibone ukuthi ufile kanti usaphila lo muntu so bathi lo bhuti lo kubo bonke abantu kade bandlula bathi ubhuti lo yena wabheka ngephepha angiyazi ukuthi uNkulunkulu ukhuluma kanjani nomoya wakhe wathi vuka ngegama lika Jesu bathi lo muntu lo washake then ke abantu bamangalo bamukiswa esibhedlela kanti bekashonile lo muntu lo so abantu abangana faith bazothi enigma kade ngafanga lo muntu lo angeke avuke nje ukukhuluma uNkulunkulu wenza into ayithandayo lo muntu lo akafanga lo ufile thina masimbhekile kodwa umuntu uNkulunkulu umsebenzisayo wafika wathi vuka ngegama lika Jesu so ke sikhuza laba ababuza ukuthi na is it right ukuthatha umuntu niyoshisa umzimba wakhe angithi wena usindi